Mga tay manghud, in sa tiap hang sulag deng katu pia panjari sin tunggal Tuhan. Yarin kalangan para kaniu. Maturaku pasangin in kitaku amura bagbag lupa malapu malamaway kuso sumagawa halaw singkahinog suwaraway kaul magbisara nanudluy silingka paglawagun sin sa tiap ginhawa bukuntut kau Tuhan pia panjari daing haturap hiyuyup nia kaimu inrunia Inkahadir tumampal na sahaya sinak papanjari nagsisinak halawong ginhawamu. Tuhan tunggal wai sakutu dihilan nia kau kahanun setiap saat syain baing murahun masa baliban mapandai hawak tuin luha tumu palupa sifat nia in kanan namanta kahadil tumampal na sahaya sinak papanjari nagsisinag halaong ginhawamu. Sifat nia hadir setiap ginhawa para yawa in paghulmat hamalama hidangain ginhawa mupalita hadum naputus sin katigid lumat
kabuhimu biasina insahaya. Nia tatap muhi paglanggal